So the ratio that we have, the distribution of current, that goes into our IF and our IR additional, will determine how much and the flux being produced here. So when the current comes in, it will distribute into IF and half into IR additional here. And so this is the ratio. And how much being flow or supply to the flux element here depend on the value of R additional over total R of the shunt component here times IA that comes in. So this ratio is represented by AR and times IA. Means that the higher the RF and the higher the RF, the lower the IA. But if you reduce IF, R additional, sorry, you reduce R additional here, so means that it will flow or it will draw more current from your terminal. So IA will increase. Means that if you have RF reduce, means that IF will also reduce and IA will increase. So if resistant RF is inserted with the field winding, the field current will reduce by following ratio. So field current will reduce kalau kita increasekan IF ni. So easy to say, means that if we have element of what so called this R additional here, so means that the current will distribute into two channels and into two channels. Bila masuk ni dia akan pergi separuh ke sana, separuh ke sana. Okey. Apabila rintangan di sini lebih rendah berbanding dekat field, so more current will go to the additional line. Nampak tak? Current masuk banyak ke sini, so less yang akan lalu ke sini. Means that IF akan jadi lebih kecil berbanding I additional. Dan laluan sini lebih banyak berbanding laluan di sini. That's why IF akan reduce bila ditambah ataupun ditambah elemen additional ni, IF akan reduce. So sekiranya kita assume that field flux to be proportional to the field current, the flux here depend on field current. So the load torque akan jadi K flux IA ataupun K C AR here times IA squared. So this is the equation that we will use as reference for series machine. So kita tengok sini bila kita plot the graph speed versus torque, and untuk shunt, untuk series machine yang kita akan ada exponent curve je lah. Apabila R field additional bertambah lebih besar, R lebih besar, kecil, the smaller the R additional ni, so yang tiga ni, makin kecil. So kita punya respon dia akan jadi makin ke bawah. Mana? Saya kata kalau yang ni 100, yang ni 50, yang ni 10 ohm, and means that yang paling bawah ni dia punya R additional paling rendah, IF paling rendah juga lah. Resistor rendah, means that current akan lalu lagi banyak kat sini, lagi kurang di sini, and IF akan jadi paling rendah. So IF yang sini adalah IF minimum, yang ni IF maximum. So this is the curve that you can see.
Yang atas sekali dia punya torque kan lebih besar, dengan speed pun lebih tinggi. Bila you reduce IF, torque besar tapi speed makin rendah. You tambah load, speed makin jatuh. Yang ni you tambah load, speed dia akan jatuh sedikit, jatuh banyak, jatuh paling banyak apabila dia punya kekuatan medan magnet makin kecil. Okay. So next, kalau kita tengok dekat formula sebelum ni, untuk speed, just now kita tengok torque, speed kan. If you refer back to the equation in 6.29 here, and sorry, 6.27. Modify equation 6.27. Okay, omega speed. 6.27 beritahu kata kita punya reference untuk omega adalah Vt over K flux minus Ra plus Rf over K flux square times developed torque. Okay, untuk Ra plus Rf tu, so Ra plus Rf. Now Rf adalah shunt component of Rf dengan R additional over Rf plus R additional lah. But ni adalah shunt component kan. So this is the shunt part plus kita punya original Ra tu dalam 6.27 punya equation. So dia akan jadi Vt over K flux minus all the component here. You simplify kan, akan jadi Ra plus AR Rf and times Ia here. So akan jadi equation 6.34. When we substitute equation 6.32 dalam equation ni, 6.32 just now, and which is K flux sama dengan KCA R Ia ni, masuk ke sini. So you akan dapat omega sama dengan terminal voltage over constant of K, constant of C, constant of AR, and AR punya ratio lah, plus times Ia, and minus Ra plus AR Rf over KCA R. So it shows that if you reduce Rf, we also result in reducing the If, which leads to increase in motor speed. Increase in motor speed. So stated here means if we adjust R additional ni adjusted, kita boleh manipulate dia punya field current punya yang masuk ke dalam field ni, intensity of field current. So we can adjust R additional such that we can reduce or increase the element or the amount of If. Means that at the same torque yang sama, pada torque yang sama, kita adjust If, so the point of speed akan meningkat ataupun menurun. So means that this technique is suitable for speed increment on the same value of torque lah. Tetapi extra care has to be in place. Sebab apa? Kita untuk series machine, we don't want it comes to enter ataupun dia jadi uncontrollable pada keadaan load yang paling rendah. And the motor could be excessive in terms of speed, and also the current that comes into our Ia here not to be too excessive. Sebab apa? Bila kita reduce If ni, current akan draw daripada armature, daripada terminal ni makin tinggi. Sebab apa? Dia akan masuk, If ni memang dah limit, tetapi yang di sini bergantung kepada dia punya
setting of your R additional ni. The lower I additional you set ataupun you reduce, the higher the current will draw from IA. Nampak tak? Untuk the same torque, and you set you punya IA ni makin rendah, and makin rendah. Untuk equilibrium dengan torque ni, you punya IA ni akan jadi squared, which is much higher lah. And IA akan jadi lebih besar. And untuk stabilkan you punya equation ni kan. Bila you reduce further you punya IF, IA akan jadi lagi tinggi. So armature current will increase if IF is reduced. Okay, we look into example 8. Let's say we have a series resistance of 2 ohm untuk series machine ni. So you ada RA, you ada RA, you ada RF, and armature resistance 2 ohm, field resistance 3 ohm, and so terminal voltage 320 volt, torque penuh 60 Newton meter, and motor speed 600 RPM. So calculate the field current. How much field current that comes into IF, and IF berapa? Then assume that the load torque is constant. Kalau kita nak reduce speed kepada 400 RPM instead of 600 tadi, turun kepada 400. So how much in term of voltage kita perlu reducekan? Dan juga untuk full voltage 320 volt tadi ni, berapa if the full voltage field current is shunted dengan 6 ohm resistance. Field voltage ni you masukkan shunt resistance 6 ohm. So apa akan jadi? Calculate the new motor speed. So apa you kena buat ialah you lukis circuit ni, dan you lukis you punya expected graph untuk the same torque, berapa banyak reduction of speed pada keadaan setting yang baru. Nampak tak? So lukis table dan kira apakah expected value dekat certain point tersebut. So that's why we come into the calculation step. After that, with the equation that being given, VT sama dengan IA RA plus RF EA. Ini adalah equation yang derive daripada circuit tadi ni. Dia masuk dekat VT, dia akan lalu ke IA, dia lalu ke RF, so akan menghasilkan that equation. You draw, you sketch, you label, you derive. So this is the equation that should be derived from series machine ataupun series motor. Masuk ke VT, drop dekat RA plus RF, drop dekat EA. So you reconstruct again, you akan dapati VT sama dengan K CW plus RF plus RA ni. Masukkan nilai. So untuk torque equation sama. Saya refer yang sebelum ni. Sama dengan 60 sama dengan K C IA squared. Then you expandkan dia punya equation tu kepada value yang mana jadikan IA sebagai unknown. IA sebagai unknown. Dan you derive sampailah you dapat nilai ni. So kita akan refer the equation that we have learned before on this equation panggil apa ni? Peringkat kedua ni. Untuk dapatkan nilai IA. Berapa nilai IA kita? Nilai IA kita which is follow ni. 5 IA squared tambah 320 IA 1200 pi sama dengan kosong. Nampak tak?
So this is the equation that we follow.